Voditelj naše krajovne cerkve, Mariborske metropolije, iskreno in presrčno pozdravljam glavnega rabina iz države Izrael. Imeli smo lepo, prijateljsko, spontano srečanje, v katerem sem gospoda rabina seznanil o pastoralnih dogodkih naše škofije, posebej v zadnjih letih smo imeli leto Svetega pisma in s tem se povezali tudi z svetimi knjigami judovske vere. Naš odnos med katoliško cerkvijo in pa med judovstvom v zvezi z zadnjimi koncilskimi in pokoncilskimi dokumenti, ki razodevajo širino srca pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki je Jude imenoval naši ljubljeni bratje ali na neki način naši najstarejši bratje. Naše medsebojne odnose smo nekako plodnili tudi z medsebojnim izmenjavo daril. Glavni rabin je izdal lep simbol Jeruzalema, ki simbolizira celotno izbrano duhovno, versko in kulturno dediščino Jeruzalema. Jaz pa sem mu poklonil našo monografijo o Prečniku, ki je nekako gradil most med narodi. To je simbol Jeruzalema, enoti vse cerkve in vse sinagoge nekako upodobljene. Znamenje, da tudi te ustanove se med seboj v tistem soživljenju. Gospod glavni rabin je še posebej povedal in seznanil o preteklosti Judov v našem mestu, v čemer nisem tako bil seznanjen in sem zelo hvaležen, da mi je pripovedoval in povedal, kakšen delež so imeli Judje v našem mestu. כשנכנסתי לכאן, בהוראת הארכיבישוף, ניגנו כל הפעמונים בכל הכנסיות בסלובניה. וזה גרם לי להתרגשות גדולה. הרגשתי אני מייצג עם שחוזר אחרי 512 שנים ומתקבל בחמימות ובכבוד אחרי שגורשו אבותיי בתקופה שלפני 512 שנים. מכאן אני הולך לבית הכנסת. בבית הכנסת הזה לא זכה לשמוע למעלה מ-500 שנה כל יהודי מתפלל. ואנחנו נחזיר היום עטרה ליושנה לפחות באופן סימבולי. אני רוצה להודות לארכיבישוף על כל פועלו כאן לתגבור הדיאלוג. לכן הזמנתי אותו לירושלים ואני בירכתי את הארכיבישוף שבזכות אישיותו במצב הטובים זכה מהאפיפיור לתואר הראשון במריבור הארכיבישוף. ברכותיי יאריך ימים על ממלכתו, טוב בריאות, נחת בכל מעשיו, ברכה לאנשי הצוות שמשרתים את כבודו בנאמנות, וברכה לתושבי מריבור שלא לחינם נבחרתם לקראת 2012
לעיר הבירה glavno mesto של התרבות kulture Evrope, של כל אירופה. celotne Evrope. יש בו הרבה רוחניות במקום, Na tem mestu je veliko duhovnosti, הרבה תרבות veliko kulture, ספוגה בקירות ki העתיקות je כאן, polna, ki je veliko v vseh zidovih, במשך ההיסטוריה כולה. v celotnem obdobju, celotnem וגם svetu. התרבות שלנו In tudi naša kultura ספוגה בקירות הללו. je v teh zidovih.